वो हमारा सर शर्म से झुकाने वाला काम है। Ento te ting ting na vekon chibay in paisa akhan baharat pai piaom takso loading ai dani gen khina tuin hei paidan tang tung loading himale bangzeka 18 yol mo ngaya hiachi missionary Graham Staines le atapa ni te he pinabea halup a hi na thu sur khom komin igin som ding bangzeka gen som ka hiami chile akhan barat tang tung zo ke maleu tang tun sakso ma panlang na nei ten top san asom zen zen ke ding uchi theisa koi ding a hi thukal zia Indian President Asom Lalina dinga tel china Draupadi Murmu kum sangkhat zakwa som ko lekwa a Australia apan tan chin hoi puak dinga hon kwan missionary Graham Staines le kum ching nai lo atapa ni te that dia sol tua hi cha ngo inom ma le atunga Supreme Court in thuhen na abol na Murmu in mo puang na nei khalawa hi chinagina himale kum sangkhat zakwa som ko le sagia Councilor dia tel chinga anom hin ahi manin ama vai hom na huang sunga thil tung to kisai mo maya koi dap the ahi tuan ki hi missionary Graham Staines sidan theu te dia atom ki magenin biakin maya wagon sunga atapa ni ti to agi alaya mi som nga somung velin agarin waya bu pol ko ya atunga petrol buaka ahal kongo hiya agari sunga pa na Graham Staines le atapa te port kyak som chiang zangina ana hol ki zelwa amun mama agari sunga halupin aw mo hi hei thiltun hunlaya Indian Prime Minister hina analen Atal Bihari Vajpayee in gam sunga thiltung dia zum hoi asak thugen komin thiltungin mi malta kaga asak mama ahidan ling gina hei tual tha na to ke sain naw pangkum chinglo khattelin mi som nga vel police na manwa mi pite tok thowa to son tuleng Supreme Court in khailuk din thutan na anabol kumale akhonungin dam sum song ko tangya thutan kun awm ki ka hi hei case wai siat da na hile CBI na san suizui na bolding a sol anaw mo ithugen masa ki non lehan tulela political party tuam tomin sa khowai ke deidan naum lo chin gen gi ye malo tunai china Rahul Gandhi in Tamil Nadu a pastor punaya to ki ho naw BJP in athi takin nak takin lem na abolwa hichibang gam sun vai ho makai khatin sa khwa dei tel thei na gama Hindu sa khwa hilowa Christian sa khwa makai te to kimu khom na ane ziak lela dem na amai to in lung sim taka RSS le BJP in Hindut va ma pai pi u to hi dana chiang khen hi wai ziak tak mai ei sing tang mi te kam kap thei nan di nga dal tulian pin ane tu sa khwa a hiya wai ziakin sa khwa makai te paw ngam lo na ding tana thau toi pol tuam te to son na to i heu tu teu sum le pai ha ta lei hiat cha imuan mo gi geu hiai thil tung zia ka hidiam chi ngai sungna ilung sima a the hi hi chibanga pil siam taka kinul mang som na ichi hiam eite laka igin naw daw sak tule nungzoi tam sem ten sa khwadang te ton dan nuam sa zoa kitop kis ichi le ki koi hak chi te thoveng taka pai pia WhatsApp status le social media tan pha kilak sak khovel ngi na banga koi thei na lung sim iputu Christian hindan ning niam to swag gi ge hi manin yaibang panlang na to sona akhan baharat aguk taka pai pi te to son itop sandinga hoi ma mai hi ahu chi kele politics ichi in igam sung bol hoi isom na penin igin naw niam kiak sakin isap to mu hungle nuai chi mit the hi manna yai tung tanga sui det deta thil izui leleng bangtup na ne hiya abul pi banga hiya cha aho ina kya gen lo asiat na lam ngai to dedet masa wai hinunga aho ina to buka ka aho ina in buk zo isak zogle zuya buk zo isak kele top sandia kilom e Christian the gin na ka na hi ipoimo ngai dingu omlo hi chi thei komin entu te teng tengin ngai to na pethakling chin ikni na hi na vekun omnom le nang pha